Riria ngwataniro ya Jubilee yanyitithanirie makiria ciama 10 na kuba kiama kimwe kinene kia Jubilee Party, ngwataniro ya CORD ni yamenereirie itua riu na mugambo munene. Ati Jubilee wataleta chama mpya. Sikia sijui wengine URP, sijui TNA, sijui New Ford Kenya. No CORD riu ironeka ta icenjetie meciria na riu onayo irauga mutaratara-ini wa kunyitithania ciama ithatu iria ciumbite CORD nicio ODM, Wiper na Ford Kenya niguo ciama icio ithatu ciumbe kiama kimwe kinene. Uga kugata ume kwenda merie CORD ati ni ngwataniro tuike ni kiama ri kuru ni kwegerekania no ria Jubilee ekire na ni gucoka kurio hii ni mekurumira mutaratara wa Jubilee kuga ati ni makibuja ciama ciao ciothe ithatu na kuri mabuja ri na wandu ao mekuga atia. No mugaru na Jubilee ateti a CORD maugite ciama iria cikumba kiama gia CORD citikuninwo. Sisi kama Wiper hatubomoi chama chetu wala hatuungani tukawa chama kimoja. Tunabakia katika muungano thabiti. Vyama vyote za CORD, ODM, Wiper na Ford Kenya bado zitaendelea kukua. We are doing it as a tactic of holding the coalition together, and B, ensuring that the coalition will not only remain together, but it will remain together with all its supporters who will be converted into voters. No ona kuri uguo, ciama cia CORD citire ciraiguana uria ngwataniro iyo igutereba uteti wayo thutha wa gutuika kiama kimwe. Kiama kia ODM kirendekithia ciama ciothe iria cie thiini wa CORD cikarugamia muteti umwe tu kurugamirira CORD handu ha o kiama kiumbe kurugamia muteti githurano-ini giukite. Tukue na mgombea kitu moja kwa kila kiti. No ciama cia Wiper na Ford Kenya ciena woni ngurani cikiuga ciama kiumbe iria cikumba CORD ciagirire gukarugamia ateti iturwa-ini ciothe hindi ya githurano. Sisi kama Wiper tunasimamisha mgombea katika kila eneo ambalo mtu atataka tikiti ya kusimama na chama cha Wiper. It would be unfortunate and unrealistic for us as Ford Kenya to refuse to field candidates. When you refuse to field candidates, it means you have ceased being a political party. Ciama ciothe iria cie thiini wa CORD ningi cirenda atongoria acio kiumbe matuike nio makayukia federa ya kuruira president thiini wa CORD. ODM ikihurira ndebe Raila Odinga, kiama kia Wiper kiragathiriria Kalonzo Musyoka, na kio kiama gia Ford Kenya kirendekithia Moses Wetangula ayukie federa ya kuruira president kugerera CORD. Sisi tunasema pale peke yake Kalonzo anaweza kubakia na kuingia ni pale pale CORD. Sisi tumeongea kwa wazi ya kwamba presidential candidate yetu ni Raila Odinga. Wetangula is the one who is most poised because he represents, if we have to go by the ethnic card, he represents the ethnic community in CORD which has got the highest number of votes. Yes. How no holy tuli. Dito Kalonzo ni aenda na uga ni mwaka koro niwe. Na Raila ni aneringe maita maingi ona mweka atia. No gakoro haria. Angono ni atuete oguri kuga ni maya kunyitana ri kuni kwehenia. Kahinda-ini o kau kiama gia Ford Kenya kirenda akorwo CORD ni kahota githurano giukite, thirikari yayo igathondeka giturwa kia mwanya kina hinya kiria gikaheo mutongoria wa gatatu wa CORD. Either to be a senior minister, to be a principal minister, to be a prime minister, to be a chief minister, call it, so as to address the egos, hopes and expectations of the voters of that principal who didn't become flag bearer or running mate. Adwama tiama kiama da prime minister ali one kugore metikitie ati mundu ndagithurwo kuguo ethio nene na njira ya ngungo utuika ati kwi mundu utari muthure atuki ati ni gatura katiba kwanza no makecenjio nigetha gutuiki uguo na ndigucenjio kuguo ri mundu kwiciria uguo ni arehenia na gutiagirire
ito koroma mundu oteko yo number 2 ri aikiro we no gatuika speaker wa house kiuni getekina muno kia speaker ni makamenya mageka tueke torugo no kohoteke kana gituike munene wake majority leader icio iyo niyo miario ri ina bata no kwene meguthora gitikya prime minister ni kwihenia na kwihenia muingi. Ica ikuhi ciama iria ci thiini wa CORD ni cigomeirwo ni makumbi ma ateti acio guthama. Riu ciama icio ciuritie ateti aria manereire guthama ciama icio matige wira niguo ithurano nini citafanio. Inatakikana uache hiyo chama kirasmi na uende uchaguzi. Tukawaomba wavae jazi za ile timu nyingine tuende tena mpirani. No ateti acio aria mathamite merumite kini makiuga matigutiga wira. Koguo gikorwo riu ni hindi marenda kuruta kiama-ini ni nguona ati ni andu matari na kiriko kiega na ti andu merutĩire gukorwo mena waragania. Huna mamlaka, huna uwezo wa kutushurutisha. Tutatoka kwa hiari yetu kwa muda wetu ambao sisi wenyewe tumeamua. Na mtu hawezi yeye kuapa ati nitaenda kutoa gavana Mvurya, kwani yeye ndo aliniweka? Si nyinyi ndio mliniweka? Si nyinyi ndio mlinichagua? Ciama icio ciugite ateti acio marega gutiga wira mekurumirira mutaratara wa watho kumeheria iturwa-ini icio. No kuringana na ataramu, itanya ria kwenda kweheria ateti aria mathamite ciama iturwa-ini ciao kwahota kwaga gukinyanira tondu githurano kinene ni gikuhiriirie. Mwanachama pia anaweza kuwa pengine hajaridhika na tribunal, ataenda kwenye high court. Na pia hiyo procedure nayo inachukua muda wake kwa sababu kotini iko na procedure zake. Process ile guthio ni editu na ti amuthenya umwe. Kamwira mawakili mareketie kugore marauga ri na ni moe kwaria kahinda kara makiuga ore marauga ni no matuko maragiri kintu kiuga ko ndirona no ria kodi ireka ni kwaria raria kuonania ati ni maku ni undu woguo. Kuringana na watho niguo muteti eherio kiama-ini na atunywo giturwa kia utongoria, wa mbere no nginya kamiti ya kiama kiu itwe itua ria kweheria muteti ucio kiama-ini. Kiama kiu gicoke gitware itua riu kuri mwandikithia wa ciama cia kiuteti. Akorwo kiama kina itumi njiganu, muteti ucio ni ekweherio register-ini ya kiama kiu na giki gigukorwo gikionereria ati muteti ucio ni atunyitwo giturwa giake. No muteti uria ureherio kiama-ini no aregane na itua riu na athie igoti-ini rinene. No igoti rinene ringitikanira na itua riu, muteti ucio ningi no athie igoti-ini ria gucokia macira riko na thutha ucio igoti-ini itugiru kuregana na itua ria gutigithio wira. Ataramu ningi marauga mutaratara ucio wahota kuoya kahinda karaya na kuringana na watho gutire githurano kinini kingiharerio itigetie mieri 3 tu githurano kinene gitafanio. Na ikiwezekana kama mtu bado anapitia ile mikakati for example ya appeal process, inaweza chukua muda mrefu sana ikaingia kwa ile muda wa kuingia kwa general election. That is why by election sana haiwezi fanyika kama ni 3 months to election because that process ya general election itakuwa ishaanza. Na andu acio ni magithiite na maugo matiramaka uhoro wa by election ndio handu rokira. Niguo uteti thiini wa ngwataniro ya CORD urathie na mbere gucarika ciama kiumbe iria ciumbite CORD cikiruta mawoni mao ma uria cirenda CORD iterefwo. No kiuria kiria gitekeracokio ni no ukayukia federa ya kuruira president kugerera CORD na kana ciama kiumbe cia CORD ni cigetikira kunyita baru muteti umwe kurugamirira CORD kana o kiama ni gikarugamia muteti wakio miena ngurani ya bururi githurano-ini kinene giukite. Maina wa Wairegi ngiribotera Inooro TV thabarĩra ya gĩtama ndĩ Nairobi.